Ibihe byiza cyane kuri mwese mukomeje gukurikira Isano TV Official, murasuzwa nanjye Boni Buranga. Intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo ishobora guhindura isura. Kuva mu biganiro kwa Tshisekedi cyangwa se kubigendamo biguru ntege ni kimwe mu bintu bishobora gutuma iyi ntambara ihindura isura. Ikindi ni akaga gashobora kuba ku ngabo z'u Burundi. Reka tubigarukeho muri iki kiganiro, mbahaye ikaze. Umwuka w'intambara ukomeje gututumba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe bamwe baba bizeye yuko amahoro agiye kugaruka hagatekana. Hari ibimenyetso byerekana yuko intambara yaba yongera kuza mu minsi ya vuba cyangwa se ishobora kongera kurota. Isaha n'isaha cyangwa umunsi ku munsi, ingabo z'iki gihugu za FRDC n'umutwe witwaje intwaro wa M23 bashobora kuyisubukura, ibintu byatuma impande zihanganye buri ruhande rwafata ibice bitandukanye. Gusa mu bihe byashize M23 niyo yaherukaga gufata ibice byinshi birimo umujyi wa Goma ndetse n'uwa Bukavu. M23 n'igisirikare cya Kongo barashinjanya kurenga ku gahenge kagiye kemezwa i Dore muri Qatar. Ari nako barahirira rero gusubizanya hakoreshejwe imbaraga, ku buryo kuri ubu ari kubaho gukusanya ibikoresho n'ingabo ku mpande zombi. Mu bihe byashize twamenye amakuru yuko M23 yenda gutoza abasirikare 12,000. Aba basirikare 12,000 bakaba baza biyongera ku bandi basaga 7,000 baherutse gusoza imyitozo mu kigo cya Rumangabo. Ni mu gihe igisirikare cya Kongo nacyo gikomeza gukora imyiteguro ikomeye cyane, kuko baherutse kugura indege za Sukhoi zigera muri 5, bakaba bakomeje no gutoza abasirikare benshi hirya no hino. Aya magambo rero akomeza kugaragara mu bitangazamakuru yo gushotorana cyangwa se kwerekana ko buri ruhande rwiteguye, aherekezwa n'ibikorwa by'imyiteguro, birerekana ko intambara ishobora kuvuka nanone mu gihe icyo ari cyo cyose. Ibi byose biba mu gihe leta ya Qatar ikomeje gukora ibishoboka kugira ngo yumvikanishe impande zombi, n'ubwo ingengabihe yari yayihaye yamaze kurenga, kuko byari byarateganyijwe ko amasezerano y'amahoro azasinywa bitarenze itariki 18 z'ukwa munani 2025. Gusa ibyo biracyari kure. Hirya no hino turumva kurasana mu bice bitandukanye, ahitwa Warikare n'ahandi hakomeje kumvikana kurasana kwa hato na hato. Ni mu gihe muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bituwemo n'abanyamurenge naho hakomeza kumvikana ibitero bikorwa n'ingabo za leta ya Kongo nabo bafatanyije, barimo Wazalendo ndetse na FDLR. Ihuriro ry'ingabo za leta kandi rikomeje kugaba ibitero nyine ku basivile hirya no hino, barimo abanyamurenge mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nk'uko nari maze kubivuga. Ibyo byose bikazamura icyoba cyo kuba mu by'ukuri intambara yakongera kurota. Perezida Tshisekedi aragenda biguru ntege, dore ko yagiye agora Doha. Ibi biganiro by'idoha muri Qatar bikaba byari bigamije guhagarika iyi ntambara, ariko ugasanga uruhande rwa Kongo rwaragiye rugenda biguru ntege, aho hari ibyo rwari rwaremereye M23 rukaba rutari kubikora nk'uko bikwiriye. Hari amahame yari yashyizweho umukono tariki 19 Nyakanga atarubahirijwe. Aya mahame rero yagombaga kubahirizwa bitarenze ku itariki 29 Nyakanga, impande zombi zikajya mu biganiro by'amahoro biyashingiyeho bitarenze itariki 8 Kanama, hanyuma amasezerano y'amahoro agasinywa, ariko iyo ngengabihe yose yarapfuye. M23 ishinja leta ya Kongo gukomeza kugaba ibitero ku basivili no ku birindiro byayo, kandi ikavuga yuko leta ya Kongo yanze kurekura imfungwa 700 zivugwaho ko zikorana na M23, nyamara yari yaremeye ko izazirekura mbere y'uko ibiganiro by'amahoro bitangira. Igaragaza ko nta mpamvu rwose yabifite yo kujya mu biganiro mu gihe aya mahame atagenda yubahirizwa na leta ya Kongo.
imyitwarire y'ubutegetsi bwa Kongo ikwiye kwibutsa abantu byinshi, kuko inshuro zose bwagendaga bigura intege mu kubahiriza imyanzuro yafatiwe mu biganiro by'amahoro. Ibi rero bikaba bigenda bisubiza inyuma iyi nzira y'amahoro, ahubwo bikerekana yuko intambara ishobora kurota igihe icyo ari cyo cyose. Ni nako byagenze mu mpera za 2022 ubwo ubutegetsi bw'i Kinshasa bwivanaga mu biganiro by'i Nairobi. Mu nama Perezida Tshisekedi yagiranye n'abanyamuryango b'ihuriro Union Sacrée riri ku butegetsi bwa Kongo tariki 30 Kanama, yavuze ko abanyekongo badakeneye umuhuza kugira ngo baganire, kandi ko abafashe intwaro badakwiye kujya mu mishyikirano. Byari bisobanuye ko hari ikindi agamije muri gahunda ya Dore, ati abanyekongo ntibakeneye umuhuza kugira ngo baganire, ntibagomba gufata intwaro kugira ngo bahangane mbere yo kujya mu biganiro. Abanyekongo bagaragaje ko bagendera kuri demokarasi, baganira ku bwa demokarasi n'iyubahirizwa ry'amategeko mu gihugu cyabo. Bikaba byarumvikanaga yuko yashakaga gutesha agaciro ibyo M23 irwanira. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka ubwo yari muri Afurika y'Epfo tariki 4 Nzeri yagaragaje ko Tshisekedi ashaka intambara gusa. Ati yavugaga ko yafunze amarembo y'ibiganiro byose ashaka intambara. Ibi ni byo yahoze avuga kuva mu ntangiriro. M23 rero ishobora gufata indi mijyi ikomeye, ariko nanone hagatekerezwa iby'ingabo z'u Burundi. Ingabo z'u Burundi zikomeje kugaragara muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira no mu nkengero zaho, bikaba bishobora gutuma zikururira akaga mu gihe M23 yabigiye gufata uriya mujyi, kandi ibi bikaba ari ibimenyetso bigenda hagaragara ko rero uyu mujyi ushobora kuba isibaniro ry'imirwano. Ingabo z'u Burundi zagiye zifasha iza Kongo mu kurwanya M23, gusa ubu bufatanye bushingiye ku masezerano ya gisirikare nta kinini bwagezeho. Mu gihe intambara yaba mu bice nka Uvira ntiyakorohana mba, kuko hakoreshwa imbaraga nyinshi mu kubungabunga ibirindiro bya buri ruhande no gushaka gufata ibindi bice. Abayirwana bakiyongera mu buryo butabayeho mbere, ibikoresho byifashishwa nabyo bikiyongera kuko bimaze igihe bitegurwa. Hari umudepite witwa Justin Bitakwira ushyigikira ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi ku itariki 17 Nzeri yatangarije Kinshasa ko Uvira iba ifashwe mu masaha atagera kuri 24. Abarwanyi ba M23 baba bafashe umujyi wa Kolwezi mu ntara ya Luaraba. Bitakwira ukomoka muri Kivu y'Amajyepfo ati uyu munsi Uvira iramutse ifashwe, ikibazo cya Kongo nuko izi nyeshyamba zaba zageze Kolwezi ahari ubukungu bukomeye bw'iki gihugu. Ni mu gihe M23 yashobora kwinjira muri Uvira ikanayifata, ingabo z'u Burundi zahunga zisubira i Bujumbura kuko zidashobora kwishora mu muriro wo hagati muri Kongo kure y'igihugu cyazo. Si ubwa mbere rero ingabo z'u Burundi zaba zihunze, kuko muri Mutarama nabwo zakuwe mu bice byose zagenzuraga muri teritwari ya Masisi zimanuka muri Minova, naho zihava abarwanyi ba M23 batarahagera zijya Bukavu, nabyo biranga zigera muri Uvira. Perezida Tshisekedi rero ashobora gukomeza kotswa igitutu n'amahanga kubera kugenda bigura intege. Niyongera kuva mu biganiro by'amahoro agasubukura intambara, azaba afite ibyago byo gutsindwa nk'uko byabaye ubushize. Ingabo ze zamburwe ibindi bice byinshi, kandi ibyo nibiba amahanga azongera mwotsa igitutu cyinshi kugira ngo ayoboke inzira ya politiki. Kubera igitutu cyo kwamburwa ibice, Perezida Tshisekedi nta yandi mahitamo yazaba afite keretse kwemera gusubira mu biganiro by'amahoro, nubwo ku mutima azaba agifite akangononwa. Ubwo umujyi wa Goma na Bukavu yari imaze gufatwa n'abarwanyi ba M23, icyo gihe amahanga yamenyesheje Tshisekedi ko nta yandi mahitamo keretse guca bugufi, yemera kohereza intumwa mu biganiro i Washington na Dore. Icyo gihe Tshisekedi yari yararahiye ko atazaganira na M23 kuko yayitaga umutwe w'iterabwoba, asobanura ko kuganira nawo ari umurongo utukura adashobora kurenga. Biramutse rero bigenze nk'uko byagenze ubushize, biragaragara yuko M23 ishobora gufata ibindi bice ndetse imijyi ikomeye
imwe n'imwe nko kuri uyu mujyi wa Kisangani wo mu ntara ya Chopo, Karemi muri Tanganyika na Kindu muri Maniema, aho hakaba hashobora gufatwa ibintu byatuma Perezida Tshisekedi atakarizwa icyizere, ndetse bikaba byatuma n'abaturage nabo ubwabo bakomeza kumwotsa igitutu, tutibagiwe bamwe mu bo bafatanyije kuyobora kiriya gihugu baba babona ko igihugu kigana aharindimuka. Naha nsoreje ikiganiro nari nabateguriye, ndabashimiye cyane kuba mwari mugikurikiye, mwari kumwe nanjye Boni Buranga. Reka nsoze mbifuriza umunsi mwiza.